tere cha Igembe North wakiaya na mbeche cha gwaka chibitari ntere yu enu Gitonga na utoande tui Maumau na vikundi na wakazi wote. Akiaria ntere seka mweli na Igembe North na rakurikagira igare musingi kireka mweli na dispensary. Ngavana wa Meru Peter Munya na ugete ate thirikari yo nethirito igitango gia kungana na ikuoneka mwanya na uria tongere ba Jubilee bethirito bakiuga ariuga bakuga ate thirito igitango gine babatere kutha bagitetera county na nkero kigina gikiaga kia witi na mbere ende uga ate ne bethirito bakirwa na county Munya na menerete seneta kirito murungi akiuga ate ne utongeria kwenda endete witi na mbere ba county ya Meru netete na mbere kuga ate ajumbe ma Meru kuga ate aranaire na bombere athithia mirandi ne untu ba utheri ne untu abatere ne kwaraniria na mbunge ya county na tembunge inene Inaimente na ara South bari waiba no ikiraitu. Central Imente bari waiba no ikiraitu. Na arore kwanza iba no karaya. Binkwenda akitu watane na babwe twatigishe tumwania. Tariki 8 rukere thaa 3. Kiraitu ikecho kigake twere nkingwe mumeru. Miaka 30. Echo kikiwa kwenda Mungu atia tariki 8 cha mwezi wa 8 tugiraniria to ibo kwenda Kiraito ana tariki 8 na oro kurira gite gia seneta na kiama gia PNU Mugambi Manyara na menerete Kiraito akiuga nethirito agituma Meru ethirwo agicoka na nyuma arigwa Kiraito nethirito akingira mbeza kithomba ira thirikari account ethirito akienda akiuga ati Kiraito ne baruga ethirito akiandika kire thirikari nene kuingira kigina kiu netete na mbere kuga Kiraito na atumite thirikari account ethirwo agikira ngurukia kilomita 300 ja njira lami neta achwa bilioni 7 kuma Malaysia au gaicheje chiekerera mikunde utentore bwirete kwa tena rami Meru County kilomita 300 ya kuma weta Nairobi na kwa Nairobi weta Mwanga na Mwanga jo Kenya na Tanzania barabara hiyo rai bwirete kwa chiekerera rami lakini Kiraito ajokirie baroga amesaina etauga central government kana thirikari ra nene ikaeja na garantie mbeche ucijaja utijemu amba korona maendeleo ya kuletera antu benu antu beto nkiripotera Weru TV mbitagwo Edwin Gitonga na nteto ya Edwin Gitonga ne gutwarwa rero narwa aria tukuria ni ukuona thirikari ya county ya Meru ni ritete ngugi uria kwagirite ni ukuona thirikari ya county ya Meru ni ritete ngugi uria kwagirite Nwethre wetu mamoni yaku etwira na uri na ritwa ria kukurukira na mbeto irete na mwari kinyareko nyone inya kibugu 3 kana nyokurukira Facebook Weru TV Twitter ne @Weru TV na tuketha mamoni yaku ora tweta na mbere akaribantere cha Igembe na monontura cha Gakonko Kariobangi Nkanga kiotene na murera kichio kya bunge kegembe Central Bakuria bateteru ne thirikari nene amona thirikari county kirabakua imathina kwithira yakiongeleka pia kure roje ukaria gwithukirwa ne nyomo cia kithaka magita kwa magita njira kuthuka wagibwa sibitari ne amwe na mathina jaria bakurukagira ka Dennis Mugendi arina nteto jinkuruki ni akariba ntura mwanya se Igembe Central iria siriganiritie na Meru National Park batrimenendene ya ntura Gakonko kwariria mathina jaria jabaindigite ntirene iji bangi agongo kwe namba kali bangi tutethwe nuntotura antu abaingi na narua bari na wirigiro bunene bogutetheka nyuma ya kuriongirwa ni ageni baba TV na kanare ndio ntida munya nonto we munya nugure wata mbesa cia ku milioni 1 mweri ambesa isi atukwe ya account re inora ikito baba tote modora ai mwene to lakini kako nyamari kerende yontoke kaibwa modho sana kuringa na karibaba ndentura inyingi nteriji siri na mathina ya kwagia bia kuria utindoji utesibitari uteukaria usumbura ni nyomo cia Meru National Park na mathina jangi ya maingi ya tiumba igutarika atu mwekuru etu akenda kura kana ni tandene tutumana mikanda twa muike thibitari mawa kana kengo kwanja kubu unto bonge burabwe bonene kinyendera bya kuria bya musanda bikie janwa batu ko noto tiona yonto woni kinyethetie ukuru ne bakwe wa mbesa ne thirikari lakini ntindirira bokuona acionthe uto wata kingotore
twira wa batu twiba bethi ndasoa withi bwakwa miaka 70 ngasoa ni nambi thingacia no thina iria tukoragwo nacio ni barabara ni kuhurwo ni amba na tutire handu tukoragwo na borithi hakuhi na gwitagio mahaki twathie borithi na kurio ni ng'aragu nene muno na guku kiria tuonaga thina tutire thibitari ona primary ona tutire kindu ithue tungiuga kiri ngwana tuteithia kuma bamu guikuruka barabara no marima na tutihotaga guthie nginya na ngari ona kana kibikibi no ngerekano umete nturene iyi cia Gakunku Kariobangi Nkanga na ingi ni ati sibitari iriri akui ni mucini jwa Kiengu kana Maua na ni mairi nyingi cia gwita na barabara nacio cigukurukirika te mwana watula mpempe wekira kathanuri iko akirua ni untu ora batu tutembura yani untu mbere batu embura yura ntukuisele na kuma au neu na thirikari tetolela cia ni guntu kuri Rwanda riua riarite muno utibia kuria kana kunywa na karibante riji ni bakuromba misanda ni untu wa minyamaro na miangaiko iria bagukurukira nterene iji bangi agongo kwe namba karibangi tutethwe Dennis Mugendi Weru TV nturene ya Gakunku Igembe Centro County ya Meru ona kinyama ndagitari gucoka ngugene utungata kiri sibitari imwe gutiagirite urabu batere kwithira bukari boni okuje kuma cibitari nene ya Embu level 5 na area ajibate kono utungata bubwega na ni cibitari irere yonka inene county ya Embu kuringana na aje bare mwandiki wetu Andete Rita Mwaniki arete nabo na gutumenyethia bamuti utungata bakona Vuva ya mandagitari gucoka wira mugomo wao wathira ni tuthiete thibitari ya Embu level 5 na twenda kumenya uria wira urathie na mbere arwaru amwe maratwira ati mathie kuma tina thondekwa na macoka muci matesi uria magwika akite guku thondekwa no ni ndia thondekwa munthi anegorwa ndesona guku guo muthia mata kuthondeka tunu ndina mbia cia kubota kuthondekwa kuguo guo ni athondekwa niera na thibitari ni athirikari na gutiko thondekwa ni athondekwa no kwa ni aturwa ni njara ana kingetha ri ni yera ndinga carie mbia mboke ikena mbota kuthondekwa na akirie mona magana matandatu ma 70 ate igure nyamu cino cia kwa banjara igura ino go nyamu cia kwa banjara bandage ate gutina bandage ru namba 3 na kuruta icio nigetha ngurwe na igure gino bwari nigetha ngurwe engi nao marauga ati mwena wa mochari ndurauta wira wega ta uria wagirirwe turaukite guku mochari kugira umwe wa cietu turarutanija ira nake kuria tukinyire gwa thaa 2 ana kwina o maukire thinasara tukite kurutirwa mwiri twauka twerwo ati ndagitari wa postmortem driver kuve nginya thaa ino rabulwa thimu akiuga ati 30 minutes uana katwarigwa tugwika twarigwa kaingi katugwika ati mathiko mathiko makome ma muthenya wingi arutwa muvura thimu bara wa riu atira ati ai gotire avura thimu ringi arauga Embu uga ngatwarigwo ni twika atia ni tugeretie kwaria na munene wa thibitari ino iguru ria ndeto eno no ati ndanetikira kwaria na atwi ngi reporter Weru TV kuma county ya Embu Mbetagwa Rita Mwaniki Kiama kia nake Kenya kiria gitongeretwe ni Martha Karua ni gikethete anene nyuma ya kwamukira siasa kuma kaunti ya Embu, Nyeri, Mandera, Samburu na Wajir. Lenon Murioki muriri wa gite kia ungabana kaunti ya Embu ni amwe bara batonyete kia mene kia umete kia mene kia manileo chap Boniface Mongera kuma muji munene wa Nairobi na utwande toi Lenon Murioki uroko ndi gite kia ungabana Rutero Embu etekena ndia kia mene kia na Kenya kuma kia makema endeleo chap Ikujire moko mwana Weru TV Murioki nugite kia makema endeleo chap ariko nyomunguka oli na mwishoe gikethirwa kithire kira kinasa kitumie kinene kira Murioki athamirite kuma kia mene kia maendeleo chap eta kia mene kia na Kenya ikuthirwa munene wa maendeleo chap Joe Mutua arumiro botono ikivuti urabo shindana wa Rutero Embu na mwishoe aga kuthirwa kwina ithurano binini twe na maendeleo chap nimbukite kwemwe na tuka register so many members
na kiu ni kiama muramenya gitino theri andu aria engi tukoretwo tukiaria nao ni muramenya twaugite tu ni turenda andu mauke na tuthie nomination, lakini kuma party leader athie na aria mucere ni muramenya uria ni rauga gwatuika gutie na nominations na twauga tutikuria mucere kuria twikaraga gutie mundu utesi kuruga mucere na niturugaga na twauga tutikwenda kiama gitararumiriria uria ekaria Embu marenda na ekaria Embu marenda andu matakoretwo embarari andu mararoria maendeleo na giki kiama twina kio munthi ni kiama kiraroria maundu Mkuruki muruki nugite arunga mitiri na mantu joga tamburuki buruga thakashe thura kinyethura bara boshinda nabo ibo mura na mangenyo ntere cionthe ngiroria mbarere mageretie kurwa niguo ndigakorwo in the ballot acio ne maranitigira muno na kinyo munthi ni makorwa na shock ni makorwa na some committees yao ni makuthiri kuroria the next move no nie uria navangite na supporters akwa no gututhiite agita na mbere na kathitha kiama kia Kenya na ugana tuwa bingi bo kimereria mata indi bo na Kenya batumba kwithira bagitikiria antu bena nkuku ndwana ya vandu ndwana vitania na andu ndwana korwa na thina na thirikari ukivewa certificate no kithie na mbere icio ciama icio ciingi ana ugakorwa na mbia cia wei ni mathie na makove certificate na mauke gwaku mari matira makania noguo but na Kenya gugu kwina integrity na nikio mureguite kwi andu engi muno marageragia guka guku lakini tondu mai magotire na mena integrity issues matingira votire gukinya na Kenya tondu hiki ni kiama kirungamite na ukweli, usawa, transparency na accountability. Nitalitangaza neno la Kikenya mpaka niseke sana sana. Nitalitangaza neno Nkatha kiama kike na Kenya no mathakarua na ugite gutinkarari bothe na Kenya pakethira begwata Uhuru Kenyatta mbaru ndene ithurano biratu itete mweri jona na tariki 8. In Mount Kenya region, Rift Valley and most of our branches, we are supporting the re-election of the president. But for all the other seats, we promise there will be friendly fire, even to the parties that are supporting the president. And that way, we'll be able to mobilize more votes for the president. So let our competition be warned that there will be intense friendly fire. Nkiripotera Oro TV kwa Mheshimiwa Nairobi, Beta Boniface Mongera. Tume Nairobi tuchokere Meru nara kariba wandia kethei baiketie irombareo kimbunge county Meru bakiuria pongero karia kumania na mpithukero cha maithe ire chongerekete ntereyu. Patongeretwo ni MCA wao Stephen Terekia kariba ubariwa ni kwethiritwo na mpithukiro inyingi cia mbaba ng'ombe na nande ni bakuria thirikari kubongero karia Edwin Gitonga na Nteto Nkuruki. Akariba mebanterese tigani bethirite bagikia romba kiri mbunge ya kaunti ya Meru kwira thirikari nene ithiro kiongera ukaria ntereyu gukurukira murungamiri wa ndi ya kithe Stephen Terekia oro arenkanirite romba riu ikwithirite kuona thina inene yegi ukaria na aria antu baba ingi bethirite bakiuragwo ni amba ng'ombe ntereyu Terekia ariuga bethirite bagikia romba riu mbunge nyuma ya kuona ati antu no kabetete na mbere kuragwo na gutikio gikuthithwa ariuga borisi barabara ntereyu ni bakaina batina bunduki njaga cia kurwa na amba bau brankwenda gwa thirikari yonthe akie thirikari yonthe ni ukaria into bya mwananchi na ukaria maisha ya wananchi antu aba ingi bakwite bakorwa ni amba ng'ombe na no kamba ng'ombe waita na mbere kura antu no chuna antu into na araura na goitu kwa appeal kire thirikari yo Uhuru Kenyatta mbailele bubwega bakikisha arithi betu bakurithia ng'ombe bwega arithi betu batuchumburwa no ntuiba kuria thina baba ingiana achiari bakurwa batia kinyana ba nini Terekia neteta na mbere kuga ati thirikari nene na ire county ciethirite ikigwatanira na kugikia thuri gia factory ya makandamia ntere ira cijekene na wandi bo bwinge bwa nkandi ariuga bone kunyia ngarama cia arimi bau cia gukamata nkandania mwanka Nairobi Antone ng'ombe ira ciethirite ikiwa na antu kwirwa ikethirwo igicokwa Terekia ariuga ni nkai yake ciethirite ikionekana ati inge mwanka na aru itacoka petition is signing antu igana 100 resident ba kithina thwana na barua ibakwenda security urithi boba mekurithia ng'ombe cio bwega no ntubo kuchunwa ni amba ng'ombe na kurawa na ng'ombe chieta
ba gwita wabeta ku negotiate number because ngwaje na tanto ba ku negotiate number boba tuita ku negotiate na number bukiwata nonto ngombe ireta bakerwa katwete ikaretwa tunini kinya tha ngombe ire chongwa ba demonstrator itachoka chionde ende anto bona kutina ungi kabe gelinda sibombungia but the petition ikenda ba petition national government ikenda ba kumbi security na kenda ba kuredia ngombe iromba riu rethire turigikwa kire kamiti ya ngwataniro ya mbunge iu kenda ritegero na rethira rigikwa kire thirikari nene Nkiripotera Wero TV mbitagwo Edwin Gitonga. Na mutegeri mbere turuka inkona ntuna ubendelete utuma maoni kiuria kila tukurite na kwewe kuwa wamefanya kazi tena nzuri sana. Gavana Munya nageretie but nashindwa Kawira Mwangaza amefukuzwa PNU kwa nini? Huyo mama ameanza kukosa mwelekeo kwanza. Ngeni wakawa hapana Munya must go ni mimi Mutwiri Kangeta kithira Munya naritete ngwiri kama thina ya igembe ya kuma kuna kuongea kuwa bado no work done yet. The initiating projects money released to contractors yet projects forgotten, especially roads is a total mess. Geoffrey aendere chegine mutegeri no endelea utuma maoni yako na tuchokera tukithoma maoni uketa kuraya. Nivwega mutegeri nuntu bwa kwithira ugwatanirite na bautwi kirenteto cia Wero thaa 3 na tutete na mbere murimi umwe nturene imwe nterese akeria na gutara itharimo biawe bia mwanya nyuma ya mburi yawe kwewa twana tutano uri muntu buria kariba bakubantere bakuga batona kaire Mwandike twandeto Samuel Gaisi manari ungere murimi una kwaranira nawe wamwe na kariba ntureu au tuturaniria ripoti ye Akaribantura ya Murigi kiri sub-county ya Marandeni ya county ya Tharaka Nithi ibonete magegania aramburi ya murimi umwe ntereinu ichiarite tuburi tutano igitare mwe. Kuringana na murimi ujo mburi eno ya kamatireta wethire ende ya kurukiria kagita kwego tuburi na biumia biere na rira kagita gakinyire bethero bare na ekeno kiungene na kurigara arabaero ke wankurukia kira baere girite tuburi kamwe tutano. Nembori yako hera yagire na biana bitano thenge ithatu na mparika ijere akinyanto bainge mono barigarete na bainge baraba kwero nyaba bakuraga wetikia bakena jainge kokojera bongo na metho jao mbori yongwa wa mwana tobori twayo bareonekana bare na mirire na ugima bwega kinyawegwa mbori eno etire na bata ya korea kana appetite ne akoroketheria na biumia biere na ke biumia biere bikethira tare na appetite ya korea yare ya tu slowly alafu ye kogia ntuko biumia biere bie kothira ye ofanikiwa inyare ye na problem tu ya korea ete korea bwega Atori na boy bakugate bobo non tobotono kaere ntora ino. Ke mbori eu ne manto mama mbeta ko ndigario muno. Na ne ngweciria ntoro na maunto mangeta mau. Nitulitagia mbori ja togeni kaingi. Na maita maingi ijo ba kuigiala twana twele. Riu tukajita twana twa matha. Lakini thaici ije ni tuligarite bobo nene muno ya igia na twana tutano. Nyanto bankiri acha. Bende ba mpe ushauri inge. Morambo mbai kurarara mbori eu nonto ntena experience ya kugana inge yorethi imanto makorigaria kiri murimi ujo wa ntora ya Murigi ndeni ya sub-county ya Mara ndeni ya county ya Tharaka Nithi nyuma ya mbori yake kwegwa twana tutano wakagita kamwe. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Muthuganirwo uria wagwatirwo akiringanithwa na uragani bwa muchonko umwe mwene munda jumwe nterese Laikipia Narua na kinyithirwe koti nene ya Nanyuki. Samson Lokoyi au karimbere mugambithania munene wa Ititu Gishimo wa koti eu araerirwa aketa na mbere kuingirwo gikaro kia borithi mwanka tariki 28 mweri u regambara kire kathikirwa Sharon Konge na utwande toi. Koti ya Nanyuki niombete gwetekeria borisi kugwata mtu umwe urokora ni umwe wa baria boragire munene wa Ranch Association atojo Laikipia. Magistrate Evans Ngige oma kunenkera borisi kanyaga kugwata Samson Lokoi urogwatirwo yakirwa ni umwe wa baria boragire munene wa Ranch Association Tristan Vuspi bimebere bikurokite. Of one Tristan Vuspi who was killed on 5th March 2017 at Sosian Ranch. Kurokera wakiri, polisi mama kuga Samson atena guntukwa wewa gukara na kumurekea na bondi tegento gekiega. Lokoi agwatirwo Nyahururu na polisi barenda kumuria bioria na bari onge baringo
araba kugania umete. The suspect was arrested on 10th March 2017 within Nyahururu town. Mtu ujo akaingirwa ntuko 14 bakiendelea uchunguzi. That aside, the nature of the investigations, I concur with the prosecution cannot be completed within the required 24 hours. Kiseje kathikirwa kaere tariki 28 mweri Jojo. Accordingly, the application is allowed and the applicant shall be detained for a period of 14 days at the Nanyuki police station and the matter be mentioned back in court on the 8th of March. Yagikurokete mubunge wa Laikipia North Matthew Lempurkel nawe mbere kulikuwa na shilingi ngiri 200 na wathiri kulonga polisi tuko ithatu kiumiene. Lempurkel onawe agwatirwe nuntuba uragani bwa Dr. Ujo wa ranchi ya Sosian na kesi yawe no egweta na mbere. I want to urge the all my fraternity, let us stand in ODM. This government who is killing our cows, who are stealing our cows, who are arresting our leaders, we will not be party to. We are telling Uhuru, wait and see on 8. The Ma fraternity will stand for ODM. Keripote Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, Mbita wa Sharon Mkonge. Yakurubantore ya mwentere cha kianda na anapo ibandamanite wakimeneria kugwatwa kwa corona bethebo nikiraba kuga ninkuchanio chithaka. Kurubaba bariuga wakiri umu kumenyekane oba gwatithĩtie akenda kubatunya miunda ontubure wakiri ujo akanokete na kuga ate bare amba bara baethire nyumba ciawe na kuyandithia ciawe. Dennis Mugendi na Nteto Jenkuruki. Baumite na maguru kuma ntura ya Kianda Igembe South bejite mushine jo mawa jurajure kilomita inyingi kirindi isi kwaramikira aki yao ya kwithura batunyi miunda ni tonga na bote bangi indi ni ekuru na kuma Kianda bareba kuwa ni batunyitwe miunda yao ni wakiri Peter Kirimbogo uria alina maika aja maingi nkuruki ya maika maganajana na nibakuwa nandi kinyakuru bao no baingirire twensera kenda miunda yao ita na itonga bibi thina twerete tiane thina ya miunda ire tumite akuru beto bangamisika twesuna waki yetu miunda yetu alabu itonga bikeya byatonyera bikeya bikatonya ku watueka barabara ene miunda iba bakengirwa kithakene ikenda bombo to cuna miunda yetu unyo thinere itwangamisite ndene mesie ana beto bateta sukuru no twakora ibengirwa kithakene twingwa tutena salama nya mesie yongwa turara tu na kuluo tukiora ye mukai torinya kuorogwa tukithikira antu ritone cia nyumba babo to mwani tonga biu batwangamisa nikenda akoro beto batekambe okinya mesie yetu baurere kithakene kenda bambo to cuna miunda yetu kwa ugo nikethene iu ingoramba thikari etonyere etutethie ontone bau no ndo bara tutethie batu tokangamisa kana ni tonga tokura bina batu to masikini totomba okinyira antu awi tonga biubire turetera antu bena masiete batu temanga na mebu batu oranyinya muno nenya tweta kuvitanga tori batu tokoato bara batu ora batekoato bongi kulingana na ekurubaba bakianda noka atori bantereu bakuragwa untubura botumite kinyarume bao batoroka misiene bakoroba watu kende koroba toto tiwa mesie otweka roto bato totene nya to miunda ye ya kothimu athari bajokia miunda yeto nimpumbire ikugwathania wakiri Peter Kirimbogo uria akoromiwa nawe auga ati utemiunda atunyene kamigurire yonde nari na taito ciayo na ntubau baingirito nsera noka bamwirite na kumuthukangiria into biawe na ukethira kwina no umwe ito imbikwe kotine miunda kwa yonthe ngurite miunda ina certificates na miunda ina agreements kila kitu akalibaba bakianda balirira bakiwaga ni batunyito miunda yao na kunyamarua ni wakiri Peter Kirimbogo na itonga bingi nyutuboni nkia
na thebe na bate guciumba. Peter Kirimbogo nawe akauga ati miunda iji yonthe ni yawe na migurite na njira yaki na uma. Miunda kwa yonthe ngurite miunda ina certificates na miunda ina agreements kila kitu. Na ukauria nuwe wengwa agwatika ungi nturene ya Kianda Igembe South. Dennis Mugendi, Wero TV, Mushinejo Maua, County ya Meru. Na morina twetekie sheria ikiethire kibiatiro na mwene munda wengwa ethire akimenyeka nwe urikontu timanto ya meya ndetwita na mbere ni ati akariba muthatari muthenya na ruo ni bandamanite kumeneria kwithira bati wakirwa barabara ya Embu Kimangaru akariba benjire mitaro barabara ene na kwanda marigo konania muthuro yona konania barabara ni omona munda Rita Mwaniki na ndeto hii. Ekari amwe no muthatari umunthe ni mavingire njira ya kuma muthatari kuthii Kimangaru makiuga ni njoku muno. Marauga ati njira ino yaremirwe na arimi matiekira maram wanakana gwiturura mai. Na muthenya wa munthe tukiri ava ni gukora barabara ino ya kuma varia muthatari kuthii nginya Kimangaru ni yaremirwe muthenya